Hapo ke arp sau kenta bupor Presiden Donald Trump ban hirtmano ya ke Iran. Hakaba Presiden Donald Trump ula ongkumne babun ki jhatma jong ke Amerika ki bang don halinti mentasya Iran. Bat ngi donro ya ki aircraft ki jetma harengkat bat ki. Bat ngin sepet ke banja. Ngi don ya shibun ki bor sipai ki bang don halinti mentasya Iran ngam kwa abakan jai yaki. Henry ngi haban pej ke banja. Namar hapo ke Arab Saudi ke US kelala ban penkre pura yak sipai ha Middle East bar badang ap menta ka dei setang ke rai bat kapor ban kruit no ya ke Iran. Donald Trump mula ongru ba ke Amerika ka don ya kita gitir thma ki bari ya ki ba om don bala ban tip bat UI. Ha ka ba ki weipat kiri kim don kum kita gitir thma. Bat lada denkam kan sepenenkam wat kita secret weapons hakane kapor. Donald Trump mula maham ke Iran pakatang super syang pan penyap yu. Kumta Donald Trump hakane kapor uns ais sendon deka hukum ban penjak kerteng sendon ya ke Iran nakamap jong ka pertai. Kat kum ki khobor laong bagi jhatma jong ke Amerika kepala tip da kata ke Abraham Lincoln. Kabala bansa syadurio haduk kumba arthusniam AI. Kabakit ya hibun ki aircraft ki aeroplane tma harengkat patka. Menta klami na Amerika panyajbet syaka pang ke Iran. Badairu halor kane kabala pelong ya Presiden Donald Trump ban ong pagsipai bati jhatma kidang don halinti bad ngin sepet ke banja. Kum juru kari Israel klapen kre pura bat pej permanbha payok katmakan ki hakano kapor ke Iran Persia ya ke Amerika. Bat kum juru ke Iran kelamaham baladak Amerika kan sedang ban hirtma mentak Iran ru kan sapen pai daga bateng ya ke Amerika. Ke Iran harengkat ke Saudi Arabia, Qatar, Turki kenya teli benele Persia ya ke Amerika. Bar ke Iran kelah kamru bahkan penpai bar pendon kamlut kat badon kitir thma lada ke Amerika katang syustang pan keta ya ke Iran. Ke Pakistan ru kelah penpau pakan Kristen kat bala ya ke Iran hakane kapor. Bat ke ke bandang janang ne syakmat tongenang api ki wepat ki kubor ki bandang wan. Blessed